هەفدیتنên herdûaliyên siyasî yên sereke li Rojavayê Kurdistanê ji bo avakirina yek helwestê berdewam in û tevî gotan û hatûrê keftin encam nedaye lê rehetiyek lê kolana Kurdî peyda dibe. Xelkên bajarê Qamişlo dibêjin gohêviyek mezin li cem wan heye, golehevkirinek çê bibe. Her wiha daxwaz ji hemû partiyan dikin gonakokiyên xwe jî bîr bikin û bercewendiyên milletên xwe berçav bigirin. قال لك هذي ما مراجع جوات كن حرو طرف شروك مريك خوي كم دين شباري بقين سقاك مشترك وقتها يكتي وقتها بقين هبدو باكر مريك خبا دفجي بردن دفجي برندن فرساك ذهب بيج مراتي نظام ضعيفه هاو دولا ما تجمني مني قالكي دوري ام بقين هبدو نقين هبدو نمات كرب فرسا بخدي هيفيا مدواده قو بقين اتفاقك جي صالحي ملط اف هيفيا ما افدوانا هي وهو او زانن مسؤول زانن اف هيفيا مدوا هي كي جانا قنج قوي بكن Ser dirêjahiya salên krîza Sûriyê gelek hevdîtin û hewildanên li hevkirinê di navbera Encûmena Niştimanî a Kurd li Sûriyê û Partiya Yekîtiya Demokrat de çêbûn lê tu encam nedan. Hin çavdêrên siyasî didin zanîn, cudahî di hevdîtinê vê carî û yên berê de hene. Nemaze got qonax hestiyar e û pêwîstî bi lihevkirineke lezgîn heye. Her wiha dibêjin dibe ku lihevkirin bi tenê dwarê siyasî de be. يعني وقت ركفتني كيفن تشيبون وقفت درفتا إيرو جوانا راتي فكرت تنبوش بهتر حتيك هبو أنا كام تفض زاني يعني كتن القناغة اف قناغة هاني قلت أم دور بيش بونه قالك يم كتن أصلا جي كده فجبوك مكهرب بين فيتور بيش كنا هاني بيشكين دفابو جنزي كي هفدو ببنش برولوجي أم قشبينني يعني أنا كام دبيجين ونيزيكاي و ركفتن وهر سري وكارم الهفدو بكسر أصلا سياسي إما بينات خوازين يعني يكرزيا كردا بلكي خونك بالليل يكرزيا سياسي كارم الهفدو بكن دبلوماسيان سياسيان وأبايا قالكي باش. Piştî çend mehan ji hevdîtinan di navbera her du aliyan de gohin ji wan bi bejdariya şanderê Amerîkî ji bo Sûriyê William Roubach encam dan, qonaxa yekemîn ji dan û standinan bidawî bû gotê de pêşeroja Rojava, helwest ji hikûmetê û opozisyonê, her wiha têkiliyên bi dewletên derdora Sûriyê re hatin gengeşekirin. Niha jî amadekarî ji bo qonaxa duyemîn dibe. Lava Saad, Kurdistan 24 Qamişlo.